Ovako vam izgleda jutro u bungalovima. I dobro jutro ljudi moji, dobro jutro Saso. Danas vas vodim u obilazak rezorta. Tako da ostanite u klipu. Ovako vam izgleda bungalov gdje se spava. Imate ove kao ormariće. Vidite, ovdje možete da zakačite sve što vam treba. Sad si gleda film. Nije tako ni malo. A ovo što se tiče ovo za komarce, to uopšte nismo ni spuštali jer jednostavno bio je samo jedan komarac, a njega smo likvidirali. Ovo je kao što vidite iza mene kućica u kojoj spavamo, a idem sad do toaleta da se obrijem malo pošto sam malo zabradio i da vam snimim sve kako ovo izgleda. Ovdje se nalaze sa strane i ove kante za smeće i što je najjače svaka ima ono za reciklažu koja boja. Toga se nalazi ovdje. Vidite ova velika plava. Evo stižemo ovamo i ovak idemo ovom prečicom. Oba. Ovdje se nalaze lavaboj kada perete zube i to. I da se umijete. A ovdje sa strane se nalaze ovo za pranje veša. Vidite kako to izgleda. U ovom delu ovdje možete da se osamite ako ne volite da budete kao u gužvi, nego da budete ovdje sami. Ovdje je ovdje za žene toalet, ovaj deo, a ovaj deo ovdje je za muškarce. Ovdje se nalaze i tuš kabine, a što se tiče tuš kabina, u ovom delu ovdje imate samo jedan hand, nažalost, ali dobro, obično tu ne bude gužva. Ovdje vidite kako izgleda to za tuširanje. Mislim da je ovdje dobar ugao. Morate da imate sve električno ovdje zato što u bungalu nema struje i jednostavno ne biste imali gdje ovo da napunite. Zato mi nosimo stalno na recepciju dole i dole možete ostaviti vaš neki uređaj, a oni će vam to napuniti. Obrio sam se, malo sam se zaklao, ali dobro, bože moj, to je za ljude. Sad idemo dalje, samo da ostavimo ove stvari i pokazujem vam ceo rezort. Sad kad smo već u obilasku, što se tiče ovih bungalova što imaju ovaj krov ovakav, ili na primjer kao ovaj ovdje što je, kao ova koliba, vidite, to su vam kao premium bungalovi. Oni imaju toalet tu, gdje vidite ovaj bojler isto. Tako da, ali iskreno ne verujem da možete da se okupate u njemu. Mislim, nisam ulazio, ali premali je, tako da ne verujem. To zaista ništa skuplje nije nego običan bungalov. Možda nekih 100 evra, ako ni toliko. Tako da, ko želi da bude sam što se tiče toaleta i tih stvari, onda bolje je da uplati taj premium bungalov. Pošto ovo ovdje uopšte nije malo, vi imate ovdje mapu na kojoj možete da vidite sve šta se gdje nalazi. Vidite, od recepcije do ulaza, ovdje ima preko 6 ovih kućica. I možete bukvalno da se izgubite. Ne možete se izgubiti, ali nije baš prijatno da pešačite ovoliko puno. Zato imate ove putokaze gdje će vam uvijek pokazati gdje se šta nalazi. Što je od velike koristi. Imaju veći bungalovi, manji, sve zavisi koliko ljudi rezerviše. Anastasija smo ja za dvoje, onda je onaj tipa najmanji. Inače što se tiče samih ovih bungalova, koliko sam njih pitao, oni su rekli da oni traju od 5 do 10 godina. Ali da stvar bude zanimljiva. Vidite ovaj krov ovdje, kako je rađen kaskadno. Ovo je samo ta trska i tu se ništa drugo ne nalazi. Niti ima neki najlon, pletena je. I kada je bila ona oluja, uopšte to nije prokislo. Kažu da ovi bungalovi mogu da traju od 5 do 10 godina i što se tiče samih ovih bungalova, to su kreirali Francuzi. A sad da vam pokažem ovu glavnu kuhinju ovdje gdje se svi okupe. Hrana je jako dobra. Vidite vi ovo ovdje. Pogledajte. Blagoli se ovom što mu je kućica ovdje. Non stop ide da jede vam. Što nam se ima određeno vrijeme, tako da ne možete. Sad je gotov već doručak. Mislim neće istarati nikoga, ali zatvori se kapija da ne možete da uđete. Sad ću baš da vam pokažem da vidite. Kapija je zatvorena. U stvari otvorena. Šta će ovo biti? Ništa, moja greška. Mislio sam da je do 10 doručaka, izgleda da je do 11.
Ovdje za kofere veliki problem jer puće točkići ako vučete po ovome, ali oni su našli rješenje tako da vam kofere nose uvek oni. Sad sve zavisi koliko imate kofera, toliko je veće vozilo. Inače sva vozila su električna, tako da ne prave buku dok spavate. Malo čujete točkove, ali nije to ništa strašno. Vidite? Ovdje se nalazi džim. I dobro je što pored džima ima odmah tu toalet. Mada neka bungalova koriste ovaj toalet da ne bi išli do njihovog tog daljeg. Evo da vidite kako izgleda sama teretana. Nema nešto mnogo tegova do nekih 150 kg. Ali mi smo malo koristili ovu teretanu i za punjenje telefona jer se ovdje na kraju nalaze ovi štekeri i mi smo tu punili telefone. Ko se to setio, to je jako dobro. Tako da znate. Ovdje sam ja radio stalno zgibove, a ovdje sklekove. Vidite, ostala je samo jedna šaka na podu. Inače i sama teretana i njen krov, taj veliki je isto napravljen od trske. Sve je ovdje od trske. Vidite, to je taj toalet. Odmah tu pored džima. Ko je najjači ovdje, zna se. Ja. Idemo dalje. Inače ovdje je jako lepo, bar meni. Imali smo mogućnost da idemo u jedan hotel koji ima i bazene unutra i svašta nešto, ali mi nismo to htjeli da prihvatimo jer nam je ovdje mnogo bolje, jer smo htjeli da imamo neki doživljaj, da kažem. A i ja volim ovo ovako, baš je ono priroda i baš je ono moćno. Sada stižemo u centar. Što se tiče ovog centra ovdje, niste problema ako zaboravite grickalice za nokte i te osnovne stvari, jer ovdje se nalazi dućan, taj shop njihov. Unutra imate sve da kupite šta vam je potrebno. Neću sad ulaziti unutra da snimam, ali evo čisto odavde da vidite. Tamo je recepcija i nju ću vam pokazati. Ovdje obično budu uveče neke predstave za djecu, tako da oni to baš ono lepo organizuju. I negdje oko 7 sati uveče ovdje i tekondisi treniraju pa se okupe ovdje. Jedna zamjerka je bila što niko nije mogu da uradi špagu, tekondisti bravo. Vidite, ovo je ovdje kafić. Baš je ono ogroman, a i krov kida bukvalno. Vidite ovo. Imate razne igre da prijavite ili rezervišete, od mini golfa do streličarstva, jedrenja, bukvalno svega. Ovdje što se nalazi je glavna recepcija. Tu ostavimo telefone da se pune, pošto nigdje nemaju štekeri. Znači, ko je zavisnik od telefona, odmah ovdje da dođe. Vidite kako se ovdje ljudi igraju. Znači, samo evo ga još jedan toalet. Znači, što se tiče čistoće tih toaleta je jako dobro. Ovo je za šah. Vidite vi ovaj pogled. Nama je od bungala 50 metara plaža. Tako da mi se spuštamo jednim drugim delom. Ja sam išao ovim dužim kako bi vam sve ovo pokazao. Moram vam reći da sam ovdje prvi put igrao mini golf i da stvarno mnogo zanimljiv sport. Bukvalno sam rekao da bih u svom dvorištu ovo napravio. Jako mi se svidjelo. To je taj teren. Ovdje imate po brojevima staze o nivoima. Kao što vidite. Znači od 1 do 9 nivoa pa ko pobedi. Ovo mi je najteži deo bio. Trebalo je kroz ovaj tunel probaciti pa da upadne u ovu drugu. Te ljudi kako igraju. Vidite kako žena vuče ovo kofere ili stvari za plažu. Inače jako dobra i korisna stvar. Tako imate dosta stvari. Svuda su kontejneri, tako da jako uredno i čisto, nigdje papirića nema da je neko bacio i to. Ovdje se nalaze premium bungalovi isto kao od kontejnera, vidite kako lepo izgledaju. To je već za ove buržuje. Dosta ljudi ovdje nose ove vreće, tako da nismo znali da su njihove te vreće, jer je njihov bungalov ima tu vreću. Pa sam ja došao i legu u njihovu vreću, nisam imao pojma, niko nije htio ni da me dira, ni da me sklanja.
Sad ću da vam pokažem gdje ja ostavljam ovdje peškire svako jutro, zauzmemo mesto, što bi svakom preporučio, jer onda posle nećete imati gdje da ostavite stvari. Mislim, imat ćete, ali nećete imati neko lepo mesto koje vi želite. Ova dva peškira ovdje su moje, tako da ja to uvijek ostavim svako jutro. Vidite, sve ovo do tamo dok je pogled ovo seže, to vam je sve resort. Ono je baš dobro tamo za skakanje, a i pošto je ovdje jako kamenito i nemaju čak ni bove, drugačije je urađen prilaz kako ste se ne bi osakatili na kamenje. A na ovom delu ovdje sam urnisao ove rakove male, ali dobro, jadni oni, bože moj. Ove sup daske možete da iznajmite tamo na recepciji, tako da ne morate tu ni da nosite ko ima. Koliko već šetam, svaki dan ovdje nabacim nekih 10.000 koraka minimum. Samo na osnovne stvari. Ako ide malo duže da prošetam, 20-ak. Sada ću da prošetam drugom nekom stranom. Tu ima malo više ljudi, zato mi nismo htjeli da idemo tamo, a i plaža je ograđena. Mislim, imaju ove bove dok smete da plivate zbog tih čamčića što idu tu, dok u našem delu nema. Evo ovdje rade trening. Ovdje bude neko rvanje ili judo obično. Sad ne znam šta oni treniraju ovdje, baš me živo zanima. Ili je to neki klub, da li su došli ljudi ili se samo okupe. Pošto na jednom delu tamo bilo je osoblje i onda oni ovamo kažu ono šta da radite, tako da možda i ovdje ima nekog ili je samo klub došao. Vidite kako su ovdje sve poređene ove jedrilice. Evo. Ova vamo plaža je već peščana. Da ću vam snimiti i nju. A pre toga da vam pokažem ovdje gdje se nalaze ovo za jedrenje. Instruktora, ako ne znate da jedrite, onda će vas to koštati. To ćete morati da platite instruktora. Ali ako znate sami da surfujete ili da jedrite, onda vam ne treba niko i onda se ne plaća, samo iznajmite, odnosno rezervišete termin, pošto je to prenatrpano. Bez obzira ovdje što to stoji sa strane, vidite i ovdje se nalaze te daske. Bez obzira što to stoji sa strane, vi morate zakazati termin. Tamo je već ono za djecu, oni tobogani, to. Te igre što oni prave. Evo je plaža. Boga mi baš je plitko, skoro do bova je plitko. Ovo je dobro ovdje za djecu. Juče je ovdje bio DJ i onda su ovdje radili, a nemam pojma, neku zajebanciju. Od svih ovih stvari, iskreno, meni se svidio najviše taj minigolf. To mi je bilo baš jako nekako zanimljivo, jer prvi put sam to i probao. Jedrenje nisam probao zato što jednostavno nemam ni pojma to da radim, a neću se praviti pametan da stavim na to, prevrnuo bi se sam toga odmah. Vidite, ovdje je baš plitko. U ovom delu se nalazi kafić još jedan. Ovdje je malo veća gužva na ovoj plaži. Vidite? Ću da vam pokažem streličarstvo ako me puste unutra, pošto mora da se rezerviše termin za taj deo. Pogotovo za ovo, jer je stalno prepuno. Ovdje možete da igrate fudbal, pišite u komentarima za koga navijate. A ovdje je peščana ova odbojka na pesku, tako da kao što sam rekao, ovo ovdje je baš puno. Hvala. Nagnite malo, eto. Prva loša. Sad nije loša. Se ovo naopako stavi? Ne, dobro stavi.
vidjeli ste kako izgleda streličarstvo, da se zahvalim Lani što me pustila da gađam iz luka i strele s obzirom da nisam imao rezervaciju. Hvala joj puno, a vi biste mogli da bacite neki like i subscribe ako vam se svidio ovaj video. Volio bih u komentaru da napišete šta se vama najviše svidalo.